pamoja na hoteli kama hizi kuweza kuhakikisha jambo hili limeweza kusuluhishwa, na kama limetokezea lisitokezee tena. Kwa mbele nyakora mgajiwang jaten Migago mar yuto magnam mideno ni blue economy Salemvuria ukoni gedo mar factory mar rech kata kambi mar rech mideno ni liwatoni osegike kwana tamalo prabich noloso bang timo limbe kambi no jaten Migago no okoni okang mokwongo mano mar gedo no igeno ni biro rumo dwe mar 12 igane kendo biro chiwo thuolo ma tije ne dhano 3,000. Vuria okoni nok mar omenda nomiyo chendo no chung kabendo lero ni sani to piny owacho chiwo muom ne jago mano miorak masani koro dhi nyime kod tich makamano. Owacho ni kambi no ema koro biro bedo maduong' kadhowadh nam chumbi kendo jolupo biro yudo chiro moikore mar uso rech. Okoni piny owacho oseloso gi joket mwandu madongo mabiro tiyo gi meli madongo mago mag lupo ka kelo rech kanyo mondo mi tim gima idendo ni processing kaeto itere chiro. Na nimewapatia kwamba kufikia mwezi wa Disemba huu mradi uwe umekamilika. Ni mradi ambao utakuwa na gharama ya bilioni 1.49 na tayari tumeweza kuangalia kwamba inawezekana kumaliza kwa muda ule ambao nimewapatia. Na jambo muhimu ni kwamba kituo hiki kitaweza kupeana ajira kwa vijana, kina mama na Wakenya 3,000 ambao watakuwa wanaweza kufanya kazi hapa moja kwa moja. Na ni kituo muhimu kwa sababu sasa hivi tuna mazungumzo mengi na wawekezaji binafsi ili waweze kuwekeza katika bahari ya Hindi, na kwa sababu wanatumia meli kubwa wanahitaji mahali ambapo watapakua samaki wao, na hiki ndio kituo muhimu ambacho kitafanya